Oleh, amas spending hit channel and we also see the bond serving the superstar many kain lim kit win. Ihe ma bang win lockdown athabe na hong ki pan kit tan. Is it soon howin ho jong ikai thai kit ta povin. Sabat ni ho hi lang sandi ni ho hi jong le. Howin ikai thai ta povin. Is it soon dunia hi it's video akon hin. YouTube ma ko na Pathen thu ingai na thai diu channel kit ta bang hi kain sei no min. Hiche channel ho hi ana visit su ke huitin Pathen thu kisei ho hi ana ngai zu hi ti chu pakai mina kain tip na no mo hin tin. Amas pena YouTube channel visit diwa kain dei sa chu ATM Channel akiti in hiche Amazing Truth Ministry channel kiti ahi in hiche channel jing tu ma pang hi evangelist so ne wa hi in hiche channel la ko na izil do thayu thu point gi kain setting ahi in icho chu akhat na chu sahem mel chi na ipi ham sahem mel chi na i le kyom ding ham ti ahi in so le ani na izil do thayu chu medil thudul head heel ahi in head heel lo le medil thudul jong hi part 3 part 4 lang chan ma hi ta in ji chun medil thudul la head heel na ho hi head no mo wa hi le ichi channel hi ana veo hi te so le point number 3 na ichi channel la ko na izil do thai ho cho hi le DENIM le khabu hil chi na ahi in ken jong masanga chen hi chi DENIM le khabu hi kana Thethiem pon kana simji na ne la Thethiem pon i jong le hi chi channel la video ki upload ho hi kamwa konin ka ngai a ko na hin masanga sangin ka hen ekebe la me ti chu Pathen lo pin ya ka hin pon do hin tin so le ichi channel la ko na ingai theyo chu appoint ni na ka hin sei no so le kum sang le ngam thu a hi in abangin hi che hi le chunga ding he tin abangin kum sang le ngam wa na ding he tin e la bible ni ta banga e hilem ti he na mo ba he le ichi channel ATM channel hi in visit wa cha ko na se ngai the he ti chu kan sei no hin tin so le channel ani na ka hin sei no cho he le Kouna Nunung last call media Thadou-Kuki akiti in hiche channel ching tu ba pang hi evangelist Lamdih Kohmu ahi in hiche channel la ko na ka azil do thei ho chu hi le akhat na chu thagau thing le anatop ahi in chu le ani na chu he mi thi chung chang ahi in abangin mi thi ho hi athi thi le media la hi lo le wang ka ma chi pe pe ati win jong le hiche thu hi bible in the banga e hin gam ti he no ba le hiche channel in visit divin pa kai min kain ti mo ve so le hiche channel la ko na hi Pathen wa choi na la ki sai ngai ta ta ho jong in za theu he ti chu a ka hin sei no hin tin so le channel athum na a ka hin min pha num chu TONSOT in na LAMPI akiti in hiche channel ching tu apang hi pastor Samuel Paulin a hi in hiche channel la ko na izil do theu chu akhat na chu chon set ki pat na bulbi chon set hi hu ya hu ki panam ti a hin so le ani na che le sa theng le sabu thua ki houlim na chiao hi thu bi hoi ta a hi in so le athum na che le chol nga ni thua houlim na a hi in mi abangin chol nga ni chu zada te ading ho he tin abangin Christian ti ading a he poi atikin jong le bible ni te banga e eleven so nga ni chu ko ya dinga ki sim ham thio hi he no wa he le ichi channel TONSOT HINNA LAMPI channel hi in visit divin Jesus Christ mi kain ti mo ve so le YouTube channel adi na ka hin min pha nom chu bible HETBE channel akiti in ichi channel jing tu apang hi evangelist jang boy a hi in ichi channel la ko na izil do thei ho cho hi le akhat na chu vanti ho hi te bang hi vem hi in chile appoint number 2 na chu hi le Pathenin satan asim ham hi in chile athum na chu hi le ibisa satanin adam le if al het azo hi dem so thu hi he no mo ba hi le ichi channel bible HETBE channel hi ana visit hi te ti chu kain tem na no mo hi chile YouTube channel anga na ka hin min pha nom chu tu la ya dinga thu sei min thangma ma Thethiem Haokip nu Thethiem Haokip ahi in ama hin channel hi Thethiem Haokip tin a ki koin a ching tum zong ama ma ma hi in ichi channel la ko na zo do thei phabep cho hi le kinep na be ting le itabanga I chon diu ham itabang kinep na hi eo dinga na lai ham ti ahi in so le point number 2 na che le hana ta san na ahi in ichi nu te ho ai le no me ho a ding ai lo le sal ho ding singa zo hiel na thei to sim ahi in ichi hana ta san na ko na yo zil do thei tam pi nei diu he ti cho ka hin sei no ma hi in so le athum na cho he Pathen ngai lu na lo pi ta tin ichi channel la ko na hi sermon ngai ta sermon thu pi ta in ngai lo thei hi in ken jong ka phat chum pi le jing in no hon jong na ngai wa hi na phat chum pi te diu he ti cho a ka hin sei no ma tin hi chun Pathen thu ngai ta sermon ngai ta i ngai no mo wa hi le ichi channel Thethiem Haokip ichi channel hi in visit divin pa ka min ka hin ti mo ve so le channel agup na khen sei nom chu Lamdih Kohmu akiti in hiche channel ching tu pa pang hi evangelist kai son hi in
hiche channel Kouna ka azin lo thei chu hele Daniel hapta HINNA cheu he mi tampi e hola zinga zo Thethiem na tampi ovin abangin aki chai tai atin abangin aki chai nai pui atin zole Bible ita banga e levem ti hi he no mu wa hele hiche channel Kouna hi izin lo theu he zole ani na che second coming le rapture kitin hiche second coming le rapture ki bangham e lo achum chum ham ti he no mu wa hele hiche channel ne visit devin ka hin ti mo we zole hiche channel Kouna izin lo theu athum na chu hele dan thu bai le bai lo thu ai in jong hi thu poi mo ta hi abangin dan thu bai ta devin abangin aki chai nai pui itikit vin ji chun hiche ho he no mu wa hele hiche channel Lamdih Kohmu channel innovate devin pakai ji superstar ni ka hin ti mo we zole channel ka min pha nom asagi na chu hi le LCM Media akitin hiche last goal media ahin last goal ministry media ahin hiche channel ching tu ba pang hi Joel Haokip ahin hiche channel Kouna izil do theu Pathen tu wa chu hi le point number 1 na chu imasang ba Pathen cha ten ken theina e ki mai tu pi diu ho ahin zole ani na che Pathen dal to na maya ko yam ading zo ding zole athum na che Jesus Christ ani ve da ha ma sanga thil goi lum ding ho hiche channel Kouna yam he Pathen thu ngai ta ta saman lo pi ta ta in ngai the diu ahin ken jong ka ngai jin ha Pathen lo pi na ni che ken jong hiche channel Kouna phat chum pi tam ta ka ni ji chen nong hon jong hiche channel Kouna phat chum pi na nei te diu he ti chu kan sei no mai tin ji chen hiche channel LCM Media jong he ana visit te ti chu kan sei no mai ye chule a chei ne dinga ka min pha nom chu hi le hiche channel hi DENIM PAOCHA akitin ama hi kloi ho a hin a ching tu ma hi le ama ma hin PAOCHA a hin hiche channel Kouna izil do theu chu hi le a khat na chu hu hing na to gon a hin chule ani na chule Pathen thu ki sial bu a hin chule athum na chule Krista za a e ma zo si chan ngam na akitie tuni channel get tabang kain min pha in chule hiche channel Kouna ipi tabang Pathen thu zil do thayam ti zo thum ham di ham kain se hiche kain min pha lo sermon ai lo le topic dang dang jong tampi a hin hiche channel ho ana lu leo hen imu so ke di a hin chule ali mo jong description abona kain ko so ke di a hin je jong Pathen thu ingai nom te mo ham ai lo le Pathen thu ala sam na in nei wa til khona ingai cha te mo le hiche channel ho ana visit ho te ti chu pakai mina ka hin tim naw hin tin Pathenin hiche video hin ho so sin bon sa vin Pathen na bo hen lang chule hiche channel la video hin video ho so se jong Pathenin no bi hen lang Pathen ha gao thing ho pina chang si uvin ti chu akia Kouna ka hin dei sa nei